ولی تماشاوان جایدی پروسس آشتی لی ترکیه پیواژا جارسریه پرسا کردن ادی ناو نشان جدا هنه و پروسسی البته حتی کمیسیون جیبوات که پیکینان ناو نشان جدا کمیسیون جیانه هر چابه دی پیواژا که پروسس که بزن بیگلو در انجام ندی برف کی بچن و قناغانها کو به قناغ کی گلی که اسکرت حسب بند نف قناغ اسکر دهت در باز کردن به انجام باش گلو یان دیروش باوی کدم به بريس بروفيسور دكتور حسين شهيانلي اوغلو اكاديميسيان شروبكاري سياسي اللي كوتايا دقلميه بروفيسور عبارة باجبه يجي دي چارچوبه پیواژا چارسریه ده البته هر چی ناوه کبه دکوکا خدا پیواژا چارسریه پرسا کردانه جبر کل ترکی پرسا هری زق پرسا کردانه نوصا كواتا گلو دوی قناغی چاواد بینی فعلا وی در انجام هبن بله زور سپاس دکم حسین شیخانی که کناومه bir Türkiye zor demek. Ha hakikaten hem de Türkiye hem de Irak hem de Suriye hem de Rojalat nabil hatta ne bemeş hatta alemci müjara mezin müjara kurdayı. Sebep çiğ harama Rojalat nabil merkez dünyayı yani çarşafı dünya Asya Avrupa Afrika ser Rojalat nabil. Rojalat nabil hele ki Kurdu Türkü Arap Acemci ma beyna vana da Kurd heyi. Şboy bir hesabı lazım va müjara çare sarbe yani ev ne müjara Türkiye teni a Suriye a Irak'ı a İran'ı ama a mezin a ve haremiye a daha da mezin a alema İslamiye a insaniyetiye sebep çi İro Kurd stratejik yani ciho nüfusa xo دیروکا خو حقیقتا گله گرانه و ترکیه جی وی ایشی وی پروسی با آشتی دخوازه بمشهده سر دو نقطه ایرو ممت uçun سکینی بود اکی سر وی قابل سکین یک عبدالله Öcalan 27 Şubat'ta da bastır o da Mardi'de mesela Suriye Ahmet Şara ve Mazlum Abdi peymanı çekir bu fakat berivici çi heyi sebep çi Rojalat'ın bir hakkı herandı Suriyeci, Türkiye'ci, Irak'cı kabul bekle ne de sala beri Irak'ı, Türkiye, Suriye'ye. Şöyle bir hazır proje açtı, proje açtı, lazım beşer, bir siyaseti, bir diplomasi, bir meşe. Eğer xodene ki şerek çebibi az naxwazın kuvviyatı tefekkür bikim. Bu katı şey grani yani. Hele ki mesela alema Amerika'yı, Rusya'yı, Avrupa'yı, Çin'i görüyor stratejik demeşini ama dış teklif rayı tup aktifi tup pasife. اگر تو اکتیف تو مجارا خو تو درد خو دست خو درمان بکه و چاقی هین قولایی اما ایش در بده ور سرت درمانی که دینه تو قبول بگه حق دکتوریا خوش حق کیرا خوش تبسینه از کوی في حسب اف سوالات قالك مهمه يعني اف نه مجارا ترکیه تنیه و ام مجارا ترکیه en mühim cevabı اف جهی بله بروفيسور هلبته توزاني ولات هيري زيدا ينافچه کو علاقه که پرسا کردن ترکیه هم برا پتری کردان جغرافیاوانی هری مزند که به جغرافیا دولت ترکیه دان نفوس هری زیاده کردان لوره و در دور این ترکیه جی همو کردن جیرانی دیگه همو کردن جالی سوریه بگیره ایران بگیره عراق بگیره او دیرو جیبه که دیگه به صدان سال سردمی امپراتوریت عثمانی چقاس علاقات کردان دیگه و دولت خوش بنا توزانی دیگه قناغاندا کرد بنا سدم کو او امپراتور خود سر پید خو بگیره که وطن ها گلو تاچان بنمونه کرم آک پارتیه بیجین کو دا سالادار ترکیه یا رهایه جدیه گلو کو به پرسه بکوکا خدا چاره سر بکه جبر کو گلک واسه تخمین که و تاکتیکه که ما بس زیاده تر بو سوریه بله كاكو أنا تقلك بحسكر كوكا في مجاري بينس صادر وقت إدريس بكيسو له سلطان سليم ما بين خدا بيمانة شكره شارت الصالي ودورة كردا دورة زيراية مختاول مثلا ورد بيجي يروت برد دري أيوب سلطان نبي دري إدريس بكيسية ev müjare 4 saat bu hürriyete xuda, biratiya xuda و حق kurda, haramiya xuda hamu serbest bu. Yani 4 sali hatta ne 1847 jî were bu. Ev yek. İro çi Türkiye ve projesi ejî verdi benim. Bir sere xud tenê çêbik jî Suriye jî Irak jî ev müjare heye. İran'ı jî. Ji bo bir hesabı esasen tiştek lazım. Li ser ve harame lazım tu sistemeki değil. Yani peymanek mezin fena yakıtı Avrupa lifra çebe bigi Kürt de Suriye'de de Türkiye'de de Irak'ta da İran'da da ben hakkı oku ben navi oku ben zamanı oku diyorga oku bemeşe eviye adud ya ma beyne ve haçar devletine da si milletine da eğer ki Kürt Türk Arap Acem teknoloji oku mali oku hizmet oku sermaye oku serbest heruvere ve çakı kabul bu ki tüm müjarlı bir haremin abini
av mesela, erd mesela, neft mesela, emniyet, evlekari mesela, ser ve haremi İro kabul bike dünyadaki en mühim evi. Mesela İro Amerika, hoş Avrupa kaçtı ki? Amerika derdi o Çin'i mesela. Çin dünyada bu yekemin. İro Çinli bir hareme de Kurdar acib, Arabacı, acaba ayrı ayrı siyasete gidemeşini. Lazım Türkiye hemberi bana tişteki derhi. Ne bir Türkiye teni, ne bir Suriye teni, ne bir Kurdar teni. Fakat tişteki şeyi. Set sal beri emperyalistlerle Fransa'yı kısmı kodani bile, Hindistan, Pakistan duran dani bile. Euro sistemi o düşük ori menfaata uçedike. Gerekli nel vana binerin, em luhu binerin. Yani em derdi okub, desti okub derman bakın. Kevata gelu tudbini halbata tuzan İran ejik yani siyaset madarın Türkiye dibe avan diruk her xwan dibe bizan baf qunağa çava hatiye pirsa Kurdan çava buye gelu yani bitunde bizoriye bitu avay ke pirsa na çara serken belku pirs tuntir dibe hareket ke tunt eker hebe bunu muna qal ve şan dibe eger çara serine be dibe hareket ke jve tuntir hebe edi Türkiye Peter kede bide bace bide qurbaniye bide Kevata divi çarçıvida tudbini di çarçıve guardnen jeopolitiken kul deveri çebune ایدی کرجی بگمان و که تا گویی پرسا کردن پرسه که هری جدیه لدوره ترکیه گاش بیتا و قناعت کو به پرسه فعلا چاره سر بکت bunu buna oçom şevermende Erdoğan sarıncayıl ser heydi beje dem partiye Peter ava pedvi daxas kiriye gelu ma daxas kirna zamanı daiki tişteki zede Keko ne zedi? Keko kurbajo gameşin. İşte deymiş. Evyak. İro Mehmet Uçum dosyamız havalimizi. Peymana yücel khan. Ve haremeda eğer Türk, Kürt, Arap, Acem hevdura ve biratiye kere ittifak içine ki ev emperyalisti İngiltere, Fransa çüto 7 sal beri Kürt kırın çar perçe Arap kırın 27 perçe ve cardıcı var bakın. Böyle ben hatta xudikin yani İsrail dikin, Avrupa, Amerika dikin. Diyor ki Kürt'ta da mesela çiğ Selahattin Eyyubi alemi İslami'da hammu dosyaki milletteki sadıkı Kavmeki pir sağlama. Kurd yani. Araba ra ikanetüne iştü, kara iştüne. Acama iştüne. Hatta hoş kura duhazı. Evye. Adu diye. Gereken bir serve bir sekinin. Kurd zamanı kudu hazır. Ne müşküla dudu mesela Yusuf Tekin meclisi de aburi gud. Kego eğer hum duhazın sınıfaki de haşt insan evi her zaman oku bağlı. Mesela HDP'li vuran müsaade nakı. Ya da çıkma müsaade nakı. Mesela evye. Tişteki vijdi gibi. Ne bona HDP, ne bona PKK, ne bona şer, ne tırsa çekar burada. Na Kurd livray zaman oku lazım devlet çüto dibe askeriye, çüto vergi juan duhazı mesela ev duhu bir hakkı bidi. Yani ezan kal kutaya mı? Her mektebede kan sınıfa kefeki ev sınıfa a kurmancıyı. Saat 4 saate vray, 5 saate Arabi, 6 saate nizam çi. Dukanı teyini yani teknolojiye yap kolayı. Fakat em vê hesabî da vê berêberê pişta xwe salam bike binê xwe salam bike pêşiya xwe stratejik îttifaqek lazim e. Çi ye? Îro li Sûriye, li Türkiye, li Iraqê, li Îranê hemû Kurd ne. Îro mesela em ê rêxistinê PKK'yê, DSG'yê nizam çerkî 40 sal wabî trilyon dolar hezara insan çûna hatine. Ev ye. Fakat ve çi kirî destê xwe çi gihayî be. Men yani emperyalist İsrail, Amerika menfaata xwe zêde dibe ailen el Kobani li Behra Spî mesela dimrin. بله پروفیسور البته تشتکه مجاره براتیه گلین دوره و تشتکه دبه دکو کاخدا تشتکه وسانه بجبر کو یه هری زیده گلی کرد قتل کری جنوساید کری تپاسار کری هیچ تشتک بنا خواستیه هیچ تشتکی ویجی هیچ مافکی وی قبول نکریه اف گلین دوره نه حتی سر اصل جماوری و سر اصل سیاسی آجی کردان اگر دو چارچوبه وان گوهرتنان دا هزا خواه پاراسی نبا دبه گل خراب سری هات با مین آواشنگال قطع عامه زدیان توزانی که واتا دوی چارچوبی دا گلو Bey çare serken, bengehin ya Persa Kurdan, Persgireka Kurdan, devletin ku Kurdistan sarat ke dabeş kirin. Ve bikar bin istikrar bin, geşe biken, jibalaya dur bin. Kiko, nuha Abdülhamid Bavi Kurdan bu. Yani daviye bu. Hatta ne hazar ve nehsuda haştada. Ev kat hamuva sistema ve harama rojalatana bin. A Kurdacı, A Türkacı, Arabacı halas. Arap ket bindesi Basyan, Türk ket bindesi Jön Türk'a CHP bu daviye. Kürt ket bindesi MV daviyeci yani habik deren despe bu. PKK, HDP vana sistemek doğa joten. Ev her siyaset ideolojiyana liser şer lisekerin. Fakat tüser diroka xo, tüser İslam'ı, tüser çandına xo bimeşe hakkı İslam'ı da Kürt zamanı xo, Kürt hakkı xo, Kürt navi xo, Kürt birati xo.
مشكلات نابين عرباجي تركاجي اف بيست صالي حزار صالي مشاي ذاتي تجربه بوي خارنتي ساغلمي ها اول ايلوجي والبيشامي مقابل دنجي جو اگر تلفي حرمي سيستمك نه افانك يعني فنا يكتي اوروبا ما بين كرد وترك وعرب عجماتا ما بين العراق وتركيا سوريا وايران دا تو سيستمك چنك اثر بيا برد خبطه تو چنك تو قبول به شهر جارد چبو ابري خسنا خلاص به جارد اسبو خلاص نابي تو ancak aspirinك خود تداوي بك يعني عمليات جراحيه تونيه شبول في حسادي البيت اگر تو ديروك اخو بمشي الحق اخو بمشي براتي اخو بمشي والبيش اخو بنري فانا يكتي اوروبا مثلا ve çağatıştık sağlam mı der ortaya. Yani bir hafta Şubat'ı dehe mardı bana kimi. Jivan mesir lazım sisteme kapatıyor. Şu bu bir hasebe ezdiğim. Yani ilo hemen aspirine ki bu serete çebu serete rahat ve خلاص. Na. Tu kabul bedi hündürette de ureki mezineye. Lazım tüfim ameliyat ederken. Çiğ yak necat perestiye. Tüşvi derke ideoloji, tüşvi derke. Menfaata ko hamu bikin yak. U aleme ra ام بي ابيك تشبك يعني رقابتك تشبك ما بين اخذ رقابتك تشبك في الدنيا دا جي en mühim vray rojnata navine Euro Çinci Rusya Amerika serbera şerdikin eğer hum behefte bikevin kuvvet vray خلاص be hum ما بين الدنيا حمو فانا فيليسي خلاص be ama hum bemiyek لتشين لروسيا Amerika hum dibin hemberi wana şbo fi hasad edbim çok قصر قوته ve duhazi ezidi bir duhazi maruni duhazi ezidi bir fark nakı. Bırak yahu ser bir harama rojilata naveda ser dürü kadar bemeşin de alem eda kabul beki ve harama ve Çin Amerika mesin çebi. البريس بروفيسور حسين شيخاني اكاديميسيان وشربكاري سياسي لكوتهاي ديجل مدابو قال لك سباس بروفيسور